روز باش هوالین هجا تماشابان برومت جاره کردن ام به هر رانه لسر اکرانین آروار تیوی برنامه روش ایرو میوانه که من عزیز هیا که خضر سیف علی خیراتی که خضر سپاس شما و دعوت داشت کیف خوشم که جام دوله و استود دیوانی خوشک سپاس که خضر سیاست مداره ج روجاوای کردستانیه و دمکل آلمانیا جیاندی که نه 15 سال هی هاتی آلمانیا نه از 2015 از اول 10 ساله آره و 10 سال 2015 10 سال آلمانیا جیاندی آلمانیا جیاندی که مس بریاوی آلمانیا تو روجاوا بو herhalde ال روجاوا ال کوبانی لگنده سیب علی من جیاندی کرد تو بریاوی آلمانیا در واسه با ترکیه ولاتی که دن بو یا direkt هاتی آلمانیا yani dereye gidin de olsa demek ki diriş jiyan kir. من جیان اتشوم گریم لبیتری باجاره کی باجار است و پرلی مای الجزایر 2001 سال که Ha o beri yok duvar Avrupa. سال که و از سه محل و داریم جیان دکر Cezayir. الجزایر که خطر ایرو به تایبتی از خازم امل سر هن خالا بسکنن. تو بخواه ج روجابای کردستانی دنوا سیاست دایی دنوا سیاست دا مایی تا خباته کی پراتیکی جمشان یه کردستانی لروجابا لیبری دسمی که از خازم ام هنگی لسر برینامه یا کور بسکنن برینا کور یا کردا یکیتیا نتوی چما چه نابه یکتیا نتاوی چما یکیتیا نتوی یا کردان چه نابه از خازم تایبتی به طرح هنگی لسر و مجاری ام بسکنن برز یکتیا نتاوی کرد اوا برینا هر کردکی لسر و عرضه جیان دکن امنا بل روجاوا و روجلات باشور بس که کم همو کردایی هر کردکی لسر رو و عرضه جیان دکن او اشتگاویه تا غازیا هر کردکی کد غازیا یکتیا نتاوی چیه به لهم یکتیا نتاوی چرا چیه نبه حتی نها 1921 دا کوبانکی دبه انتفاقیت سایسبیکو اتفاق سایسبیکو 1921 دا هات کردستان بیتری ولات که 4 پارچه کرن لی شانس مایهانی توری خراب و اما 4 پارچه کرن وانا دانی جبو خدمت دوان کم 100 سال جبو شهر روجلات ناوین خلاص نبه و صلاحی خواب بفروشنوانا و ملت جی تشتیهانا بوان گرک بوانده اوا یک جی ده پشتوی دا نظام دیکتاتور دانی یک جی نظام ترک یک جی نظام سوری و عراق و ایرانه یک جی یکی خرابتر دانی اوا هر چاران جی خدمت اروپیات کن و امریکان و بریتانیا وانا نغازن یکتیا نتاوی چیه به ده پشتی هون را و نظامی هانا دیکتاتور رو دست بخون گر نهراندن همون وانجیش خواه را پای خواه چه کرن آغا شیخ ملا عشیر سروکتی عشیران کچاق یکتی چه به و آغا چه کاری بکه و سروک عشیر چه کاری بکه و مختار چه کاری بکه وانا جنیلن یکتی نه ملت دادا چه به جبو وانا خدمت نظام هانا سردست بکن اوج خدمت اروپا و امریکا و بریتانیا و دولت او دکه yani heval xıdır tuzani yani bir taybeti o salin buri yani 7 sala buri raste bandura hezin mezin le Kurdistan'ı zede bu u disa her vaha bandura velatin dagirker işte Türkiye, İran, Irak, Suriye ve mesela ev 20 sal zedettire dikarım bejin 30 sale şu salin nodi verve tekoşinekil Kurdistan'ı temeşandın, hat meşandın و د انجام تکوشین بوری د جهات مشاندن
di salê nûdî vir ve mesela li Başûrê Kurdistanê herêmekî otonom ya Kurdan çêbûye Başûrê Kurdistanê û dîsa li Bakurê Kurdistanê ji salê nûdî vir ve hêzeke çêbûye ew hêz bûye hêzeke siyasî jî li Rojavayê Kurdistanê îro hêzeke çêbûye li Rojhilatê Kurdistanê dîsa kêm zêde hêzeke Kurda heye mabeta min ew e yani meqseta min ew e çima waqasa hêzên Kurdan çêbûne nikarin nava xwe da yekîtiyeke çêbikin û ew yekîtî bikaribe bersivê bide daxwaza hemû Kurdan. Tu divê derbarê da çi dibêjî yani weke her wiha em bêjin endamê hêzeke Kurdistanî û keseke di nava siyasetê da jî tu mayî tu çawa difikirî? از ناخواستم دیسا وگرم جه سای سپیکو دا دست پی بکم دمی نها از ناخواستم دا وگر دست پی بکم از تر دمی ناز کم جبو او تشتی هانا عشارتی و آغاتی مختاری بود تشتی که کلاسیکی تشتی که کعبن رابون بدیلی وی دانیم بدیلی وی دانیم آنها از آنم ملا مصطفى رحمتی هزار رحمه الگورناوی بی ده پشتی دا مسعود برزانی نیچروان سرور تشتک ناد گهراندن دیسا وا دانیوا که خط مدرن دانی جیرا ام وگر سر خطه yani Bakurê Kurdistanê Bakurê Kurdistanê ama Kobanî bin ser xete bitirî hêzekê li vê derê hebû Birêz Abdallah Öcalan derket di salê heştî da û PKK Partiya Karkerê Kurdistan wan jî ji xwe re ewa danî ji xwe bîtir kesek qebûl nakin hegemonyekî çêkir erê wan ji xwe re ew hêza danî ji xwe bîtir kesek qebûl nakin û kesek jî nikabû ji ber Seleh dest wan dabû kesek nikabû bata nîskî we yekhetî gel min û te dixwast bibana yanî nefsê ew heye ew kerasakî nil xwe kiriye modern ye yani tu dixwazî bêjî di aliyekî da li Başûrê Kurdistanê hêza Barzanî di aliyê dina li Bakurê Kurdistanê PKK ev her du hêzê mezin li Kurdistanê naxwazin bibin yek û dengê hêzê dijî dernakeve. Ha, ne deng dernakeve, rê nadin wana. Deng dernakeve, derfetê nadin. Rê nadin wana. Bixwe jî nabin yek Bixwe jî nabin û derfetê nadin ew hêzê din jî bibin yek. Kuşxava partiyana ve her hêzê serekeb yek bin ji xwe cî wan pêre namîne. Wê hilbijartin çêbin, demokrasî çêbin, millet bi mafê xwe giye. Vana rê nadin kesî. Vana naxwazin rê bidin kesî. Diminin ew ê dorxe, ew ê rêberin, ew serokin, ew gîdmeşînin. Va tiştekî modern ye, şûna mixtaran û ağan û şêxan, evan axwatine. Di piştê heştê de heta niha Kurdê me Başûr, ez wek dizanim vananin, Kurdê me ser xetê Abdallah Öcalan, di piştê wî de Qereylan û û niha li Rojavayê Kurdistanê jî hêzeke Kurda çêbûye. hêzeke Kurda çêbûye tiştekî nevî Kurdî ser hêza me tune ye. Nevî me Partiya Hevgirtinê Gelan peyede nevekî Kurdetî ser tune hêzê me nevê xwe mek wek min û te wek Kurda me nevlêkir Rojava nakirin Şimal Şerqi Sûriyê yani yalê Sûrî Şerqî Bakur Bakurê Sûrî. tiştekî hêza Kurda li ser nev tune o heta Ya rast e car mesela em bêjin di medya PKK da jî tê gotin Bakurê Sûriyê lê ez bunu nabêjim yani Rojava navê wî Rojava ye çiqa jî hin kes hin derdor bêjin Bakurê Sûriyê dîsa jî nava Kurda da Rojava hatiye naskirin dilê Kurda da Rojava bicih bûye ew tiştekî din kekê Xedir yani ji bo dema pêş em bêjin tu weke em bêjin yani insaneke kêm zêde hêzê Kurda hemû dişopînî nas dikî yani umudekî te heye ku demê pêş da yekîtiyeke di nava Kurdan da çê bibe ez dibînim piştê 2014 şerê bi ser Rojava da hatî ev Kurdê min derketin Ewropa ez hêvî zarokê wan de dîbinim ez dîbinim niha dixwînin derê bilind kin we zamin demokratî çi ye maf çi ye çi rengî mafê xwe bixwazî her kesî li der dorê xwe heval naskirine profesor naskirine doktor naskirine mühendis naskirine ez dibêm we ewana
پیشاروج هر و کان بن یکتیا که لروجاوا چکر نه لبیتری روجاوا افیفیا من yani parçayı Kürdistan'ı da yekitiye geçebe ve o bandor edgarın ser hamu kurda bike. جبر و بکن جوانا هاتن ولاتا کی Yani umudata juana he. جوانا هيا وانا چرا کسی هانا جنان بحث خاری ج بحث فاشیستی لروجاوا هم دنکن بیتر که اولون لکا دموکراسی چکن جبر 40 سالنا جوینانی خوارنه و عقلیا گرتنه او گیزانن او گینه وانا لکان خواب گیرون او چکن ادبیم و جوانی مراد بن و کچکی ما خورتی مراد بن و اواناج وقت آوان در بس من و او یکتی دنیف کردن روجاوا دا بجی بکن Yani mesela le başuri Kürdistan'ı düzani Heza Demokrati Kürdistan parti heye u yekiti heye yekitiyan İçtimai Kürdistan u parti dici hene mesela Zahmetkeşan hene partiya sosyalist heye partiya komünist hene ev parti le başuri Kürdistan'ı bibana yekitiye ke mesela le başuri Kürdistan'ı çeba ev dikare bu bandore li ser Bakure Kürdistan'ı çe bikra li ser Rojava'yı çekra ser Rojava çekra. او کانو بول سر کردکی وقت من پنابرک لوروپا دیسا چکرم Hen yani te gotun mesela li başuri Kürdistan'ı parlamento heye beli yani parlamentoyla pir hez hene deyin temsil kirin lebeli rahake yekitiye töne mahabın her hez de parlamentoyla veke hez heye li başuri Kürdistan'ı bitevayı zedeti bandora Partiya Demokratik Kürdistan heye ev yekiti rahe yekiti li başuri Kürdistan keme aynı tiş li Bakuri Kürdistan'ı heye li Rojava'yı Kürdistan'ı heye mahabın li Rojava'yı heye ki xatir tu bixwa endamı hezekine از اول پارتی حرکتی دموکرات کرد سوریه من و حتی پارتی من لکخامش Partiya Yekitiya Demokratik Kürt li Suriye. از اول دبین وحده Beli. وحده دی یکتی دبی باشور حتانی کمری دبن وینا دا کار خوابه که ادبی او سرنا که یکتی چه نابه جبر فترا که از باشور Lehevlir. لحولیر Beli. بر سلیمانی داری مام جلال طلبانی بر حولیر داری سروک برزانی خبات همه جبویناه او وینانا پری وان و دایی کل کامپا که پنابرا بدانا و زکی وان بیتر تجبکرا و خوش را کتانا Begum. حتی هر پارتیاک کل کام به جبن وینه سروک پارتیان در که او خدمت کردان نکی Mahabın ev yani duvalat şunde mayın da zede derdi kebe peş. Mesela Salih Nudi da az çubum Suriye, çub Şami, Halebi. Du kula düşü posterin Esad mezzin ser duvara hebun, heykeli hebun. Yani lhamu deri mera posteri Hafız Esad dedit. Bişte Hafız Esad ija bu ye نه جبروی کرکی وی هبو نف خواب باصل بو ye basılcı hep. باصل هبو پشت ابو بشار Beli. Yani velatı şunda mayne yani berijen biz Irak'ta ye Saddam hebu. صدام دست بخور Le Türkiye jidisa ulaya mekhabın ye Atatürk u pişaye pir kesedici naha çebune unaha Erdoğan jiva ki Atatürk'e binin. Velatı şunda mayın da eftiştene. Mesela Avrupa'ya cihandikin tişteki ulu ama Avrupa'yı nabinin. Hatta mesela insan hele Avrupa pir cihandikin merjuan bu pir zimbejin seroki Fransa kiye yani ya Almanya kiye navi دبی هم نظام nizam. Çünkü veni hebana heykeli van hebana dizanı bu. Mekhabın ev pirskereke ki civaki şundane. تا سه دولت وانین سر زمان سه دولت دجمن از دبیم لوا سه دولتان شهر و برچیبونه بیتر تن اجبر و وینه Beli. برسیف بخواه وایا او حریم کردستان ادبیم دیسا دوینه هنه ادبی که حالا کردستان هبا او تنه با و یکتی چه با Beli. Ala Kürdistan'a ama ala Kürdistan zedetir ki ala partiye hene. وینه سروک پارتیا هنه Beli. از نفرت دکم جوینه سروک پارتیا Mukabın.
Peki Partiya Yekîtiya Demokratîk Kurd li Sûriyê ku tu endamê wî nihal li Rojavayê Kurdistan xebatekî xwe heye? Qasê ku tu dizanî. Partiya Yekîtî Demokrat Kurd li Sûriyê ji salê 92 Yekîtî mabênê sê partiya da çêbû meko konferans. Yani navê wî Yekîtî ji partiya ji sê partiya çêbû. Ji we çaxê ji berêz Simayîn Umer Rehmetî bavê Şiyar serokê wê Yekîtî bû, sê partiya çêbû, partiya çap Hizbul Yesar jê û konferans û partiya beşek ji El Partî kirin partiyakê û wê partî hetana kar dike û hetana Rojavayê navbendê xwe jî Rojava vekirine dibin alê Kurdistanê de jî. Yani navenda xwe li Kurdistanê. Kîjan bajarê? Navenda xwe li Efrînê hebûn, piştî Efrîn dadgeh hebû û ketbin destê dijminên Tirka. Hatin navenda xwe li Kobanê heye û navenda xwe li Qamişlo heye û endamê xwe lê hene û hetana karê xwe siyasî dikin. û bîtirî navbendê melvêderê li Ewropa jî hene, em li Ewropa jî kar û xebatê xwe dikin. Yani li Rojava di nava Rêveberiya Rojava da jî cihê digire? Arê di nev Mesedê da jî digire, Meclis Sûriye Demokratî serokê Mesedê heval birêz Mustafa Meşayî xêbû, hewa ne Mesedê kar dike lê partiyek siyasî ye ne partiyek çek rakiriye. Yani partiyekî çekdar nene. Partiyek siyasî, partiyek siyasî di civatê da kar dike, di pirsgirêka da kar dike. Wek Cemedî Musalihê pirsgirêk gortê di malbata di hevala hebin, di dayîn standana da kar cê xwe digire. Bitirî hevalê me xwendinî kirine dîplomê mezin pê re hene, ewana di îdareyê da kar dikin, di rêberê da kar dikin, muessesata da kar dikin, her çî de cî xwe kirine. Yani Partiya Demokratî Kurd li Sûriyê ji sê partiya tu dibî çêbû ne? Partiya Yekîtiya Demokratîk Kurd li Sûriyê. Sê partiya çêbû salê nûdî da. Kekê xidir li Rojavayê Kurdistan yani pir carna navê NKSî jî derbas dibe. NKS çi ye? Yani ji bo temaşevanê ve NKS di piştê şoreşa Rojava û şoreşa Sûriyê bigiştî. Hindekî birdatî. Şoreşa Sûriyê bigiştî Meclis Watanî Kurdî Sûrî çêbû. O meclisa Kîjan salî da çêbû? Di salê 2011 2012 da ew encîmana birêk het, encîmana niştimanê Kurd li Sûrî. 16 partî bûn. Melkirin meclisekê û bû guftugû bi hêzên siyasî Sûrî re bikin. û em jî wek miletekî Kurd rabûn serhildana û sologana û nêv bajar û kolanê xwe da me serhildanê xwe kirin. Ew meclisê bi rêva birçû hetanî 2014 şer hat ser Daişîr hat. Şerê Daişê hat sergir, ji hevdê bela bûn û çûn Ew meclis bela. Ew meclis çûn dervayê Kobanê, dervê Rojava, li Qamişlo çûn dervayê Rojava. Piştê werga İtilaf Sûriye, İtilaf Opozisyon Sûriye bêle bû kîne. Bi nêvekî demokrat hatibûn li xelfê wana oldar bû, Ixwan Mislimîn, Daeş û xuşk û birayê wan Cebheta Nasra û Tanzîm el Qaîde. Kurdên Rojava qebûl nekirin ev encîmana nêvan da kar bike. Wek partiya min ji nêv yani xwalir sistemê didîtin lê belê nêzîkê Daişê bû. Bixwe Daeş bûn ke şeklê xwe ne Daeş bûn, rê xwe Kurd kirin. Xwe veşartin. û pişa bû NKS. Yani NKS ava İtilafa Sûrî, Meclis Sûriye. Meclis Sûrî. Belê. Meclis Sûrî. Wan û ew ê bi hevdira yeketî çêkiwan û Meclisa Sûrî. Meclisa Demokratîk Kurd ew Niştimanê Kurd Sûrî. Nêv hevda intîfaqî kirin bi hevdira kar bikin û hikûmeta Sûrî bikeve, dewletek ava bikin. Piştê 2004 ew rûçkê 14 ew rûçka derket, ê dora derket. Derketin di serê wan da Tanzîm Qaîdê ye, Cebheta Nasra ye, ew nêv li xwe kirin Daeş, Dewlet Xilaf İslamî çi. Derketin İslametê hane dîktatûr û dest bixwin. Wek partiya me qebûl nekir. Yani Partiya Yekîtiya Demokratîk Kurd Sûriyê qebûl nekir. Xwecê kişandin û partiya Pêşverû
به سرکتی حمید دورش او جنف کاش بو 4-5 پارتی مان لکو که وانگیش که پارتی را چوچی که بیو هیزه کش خارج چه کرد بخواه پارتیا پارتی دموکرات کردستان سوریه الپارتی باسکه پارتیا دموکرات کرد العراق باسکه وان روجاوان اوانو چو یکتی خب اتلاف چه کنو حتی نا دنیو اتلاف داون مثلا یک حمید او بشار حکیم حتی نا نف داو او پارتیا او نف هفته داو اتلاف جعفرین داده گه کرد سر کانه کرد گره سپی کرد که کانه بیر کوبانش بکه حتی نا نف دا کار دکن دست استخبارات ترکی دانو نوا آشکاره یعنی اینه کسه انا کسا دست استخبارات کوبانه ترکی ده حتی نا yani مرد کارم بیشن اینه کسه هزکه ده خدمت ترکا دایه اما da aliye dinle te gotun ku ene kesen niziki heza barzaniyeş raste انا کسا نه بس نزگا انا کسا نزگی انا کسا حمید بربندی هیا اندام سروکتی رزانی از زانم او انا کسا بریوت بتینه ha endamı Partiya Demokratik Kurdistan ene kese berivat او انا کسا بریار او رات که او داتینه او حوالی انا کسا الوی داره او چطور بغاز الارگاد کن برای سالک ده بحاز لکردستان بون من برا در باسم نوبند آمدی آل رسم برزانی بسر نوبند خدا کربون بیتری آلیهان نیب حولیره بله افاج راستیا کرد peki ene kese vecibu Rojavay Kurdistan'ı çi bibe yani mesela ene kese demi beşta Rojavay Kurdistan'da وقتی اینه کسی دنبال ربیعی را گوریته بکار به جیه بگیره آن اینه کسی وجبو روجاوای کردستان ببه تحریکه تو چه وقت فکری؟ ادغازم دفرتا تشتکیش ترا بیجم جیشک فلسطینی هبو نیف خواه جیش تحریر فلسطین بو دشوی سوسیا داختا کشار نبری اسرائیل و فلسطین ها چیه بون هاتن شامه بله وانا شامه کون بن و اگر هر فلسطینی تحریر بکن شورشی چکن شورش وانا جه سوسیا دا حتی نا هیل شامه نه یعنی تو ده اینه کسی ویولو ببینه استپین حتی نا هیل شامه نه کوریا شو ملت سوری رابو سرالدان هات ملت کشتن انا کسا لکردستان عراق کاردکه باشور کاردکه هر یک $4 ده به اندام میخواه لحدود سینور موسل ده پاریزن که کردین میل باشور رابن سرالدانه که و انا کسا پیش مرگا هر شر وام کی تشتکی دیجی هی و هاتی گوتن لباشور کردستانı هزکه پشمرگی روش چی بیه هی yani به سالانت گوتن براستی هزکه ولو هیتونه از بخواه نزانم چه؟ دست بکر شورش دا غاستن جحاج پارتیا یعنی وقتی تو بیجی تو چند مهبری جی لباشوری کردستانی بود یعنی هبونا پشمرگی روش هیتونه دست بونا تی گوتن که او پشمرگی روشی ده خدمت اینه کسی دانه دست برگیش که دبن وزارت پیشمرگا دا نیشه انا کسی نجدور ننیزک بیتنه دست بکر شورش دا جو کرد روجاوا غاستن هیزک الور چکن ورن پشگیر روجاوا بکن بله منوش در خالد جيش تحرير فلسطين كر لاشقر فلسطيني بله افانا السينوري حرك $4 معايد بيه والسينوري او پشمرگی اندام پشمرگی روش هر یک مهی $400 $4 ده بيه السينوري موسلنا ده باريزن توجي وانا كان روجاوا والور به پاريزن مري حق $4 و اول اندام وی پر وی یانج همو دگون جوانه گیج روجاوانه آره گیج روجاوانه دگون 7000 دگون 9000 لی از باور ناکم او رقم ما به جبر پرانی هاتن ملوی دردین مگوت هاتن گوه موی داره امبر چی بود اما پیشمرگه بود امبر چی بود هاتن اروپا هاتن اروپا بیتری خواه هاتن اروپا یعنی یک اندام پشمرگی روش بون نه تو ویدن کیوان هاتن اروپا مهیویا که پر مزه جوان کر و کی جوارن وقتی که داعشی هات جناتن وقتی که شهر داعش ناتن در شهر سوری دا لهانبر کردان ناتن ما وی کین جاورن عجبه بینا اهل الکف
وقت مسلمانات به 1500 سال راکبن از بیوی مشخو رابن یعنی حیا نهات دویجی تو فایده پشمرگی روش جبو روجاوای کردستان نبیه ننها بیا و نوع بره به و نوع پیرا به و وقت جیش فلسطینی به که خطر پرتشتی کو ام دکارن سر بواقفن بتره هیه بس دمی پیش دم سر نک مجارب سکنم ام بگرن سر روشا روجاوا چند دخوات دکاری هنه که بحث روشا روجاوا بکی تو بخواجی کوبانی و دایکاتجی نهال کوبانی جیان دکنه برگیش که گیتش بره هیه اسپاس برگیش که سلاو ریش دایکا من هانا دلال سلاو ما و پیر را جدایی که راجی هی و جهمو کرد میل نهال کوبانی جیان دکن برا مری هنه که دستی خواب بسر دمیری خواده و دنگ دبه مره راستیاجی بیشی سورین ها به سه بشان باشک بند دادگاه ترکا دا آهیلا باکر غربی باشک دبن نظام سوری دا باشک جی سوری یعنی beşe dibin bandura Türkiye'de ya Afrin'e ne? عفرین گره سپی سرکانی و باشک دبن دست رژیم فاشیست بحث دا و دستک دبن دست اداره هانه لور هی دبن مری تشتکی به دمیر بیجی راستیا که بیجی وک از خبرش مرده وک ادبیسم و کنتاکی ملتی و داره باشه هانی دبن دست دادگاه ترکیه دا هر رو داره کشکی وان خطف دکن او داعشی رو داره او نبلید کن لشکری آزادی نه چنه اویشی وان بخواه داعش و تروریست ارهابه نه تشتکی دینه یعنی امید ترکان عسکر ترکان لعفرینه لعفرین داعش لادلب لعفرینه لعزازه لبابه لجربوسه گره سپی سرکانی Rwanda'da da şey اوانا نیو نداعشه بله ama یکو هم بجن بری به داعش رابونه وانا هاجی مثلا دوری ادلبه فلسفه داعشی ادلبه مثلا ادلبه aha جبهة النصر كيه بله. بشكل تنظيم قاعدة جبهة النصر yani ne میکارم بجن امج داعشینه لیبری او پارچین لا داعشي. سروينون والسرفيديون تشاغري وان دبني تبخازوني هوا نظام داد داعش. جاكي وان داعشي. جليون بخا داعش بله. وين زايد ورقات بندسي اردوغان دانا اردوغانش باف داعش بخاد بس بله. از باف اسلامي ما بگو ما وباشك جدبن هيزا فاشيست بعث سوري وباشك جدبن هيزا اداره هانا الودري هي کی جان beş dibin heza bahsi dayı bahsi Suriye dayı ki can حلب ha Kurdin Halep'i cihandık ama Halep لا. kone akha Kurdistan'a حلب حمص لاطقي طرطوس شام درعا قنيطرة افانا دبن دستي hani o Bahsede. Suriye o Suriye. Suriye ama ma bestame Kurdistan'a Rojava كردستان yani naha heza rejima Suriye kulser akha Kurdistan'a Rojava Kurdistan'a kedere heye كيجان زيرا بي مربع الابني بي تشاركوشي امنياتي لحسكي جياكيوان هي حسكه لقامش لجياكيوان هي ama او tane olsa sembolik استا بيجينم لكوباني جياكيوان هي افانا جبو معالمه الناس دبي انه هين فا دبن كنترول سوريا دولتي بن كورتان كل دولتي لا تشتك داسوان در نوكر براستي از بيجم اما سر روش عبوري لشامه 4000 سوری دبن یعنی 4000 سوری $3 که مه حرکت که یکی کار بکه $30 میگیری مه دگره شامی شامه و دبن هزا فاشیستی بعضا یک کردی شامی پر هم کرد شامه پرن چه جیان دکن بوی کرد شامه جیان کرد سوری تهده قصی زانم شامی هریم رکنedin هی همو کردن زوروا هی همو کردن و لهر هریمی رکنedin زوروا از باوردکم 5000 6000 بلکه 7000 زیادتر کردیان و بلکه 10000 هبه هم ده ند رقم دانه جبر کرد مال شامه برای نلجم دولت کار کرد هر کس
شخوار کار با کار خود کرد. بله اره روشگیا زحمتیه لپرانی خود جمع دولت نه کار کرد. کسی هانا جمع دولت کار کن روشی وان زحمت ده. بله لروش سوری تاوای زحمت ده. ما گفت لوی داره 400,200 دلاری بن لروج آوا میلیون کو 400,000 دبن. یعنی دیگه 9 دلاری. سه قطاج سه جاراج زیاده تره زیاده تره. روجاوا آره. ها هی خاطر روجاوا تشتكي دينها يعني او نوع سبب قامشلو جي باردو جي شامي ورن قامشلو هاتنا افل قواني هاتنا تاني نه هاتنا وعرب شو هاتنا نه بس كردي هاتنا جبر بعرب داري كم قزنشتكن ورن روجاوا عرب شو هاتنا يودمي روجاوا ما قلت سوريه باشتره ما قلت $70 نه ما قلت به مرتشكي بدامير بيشه $70 حتی نی $100 یکی جمع دولت کار دکده به هفته حیاست $100 جده وقت مموری دولتی آره یعنی جمع دولتی کار چک دین از بیشم حتی هم نبیستی کشکک هاته رواندنا و تلفن آب و یا باوی اروپا کنه گفته $10,000 بینی دیوار کشکی خوابه بیه اول جمع کرده من رو جاوال اداری هانه اول تنه اما افرینی اما افرینی اول پر و شامه جی خاطر شامه تستک دین دبن به سیاست دگرن جی پارا کاشت کن ای افرینه و گره سپی و کچو خورتی هان دبن و پارا جوان کاشت کن اول مافیاتا اول جمع روجاوا تنه تکانی یعنی الجزیره تنه بیشتر چون که داماتو به روجاوا افرین جدی که به روجاوا یعنی شرق فرید دری دری کور ریوبریا کردا اوا تنه کسا که نکنه بیه اوا تنه تکانی به شب عربا خسوار بی جمع دی پیکاوه بله دبی ماکینه باشه روجاوا پر پیکاوه نه رو دبی پیکاوه دبی ماکینه تکانی ماکینه خسوار بی و هری کوبانه و تنترسی یعنی آسایشی هر 20 کیلومتر 10 کیلومتر هر 20 کیلومتر 10 کیلومتر سر ریحانه تلوان بسکن تدرواز بی اواجی هیا خاطر تشتک دین هیا روجاوا شرقی فرید حریم کردای بنی داره دا لوه داره گنم پره چاندی زراعت چانده پره چاندنی زده اره لوه داره اوجی شانسه که مثلا یعنی انسان پیدا کارن جیان بکنه تشت بنعرض بترول مازوت بنزین ارینا اوجی هیا اوج دب ماندورا کرده دایی باندورا کرده دایی جبر کل هریما جزیره زانم و داری اوی پترول پر ول هناك باشك ديره وحاسكي وقامشلو وغازي هيا اواجي شانسك الجامعه واندين تنه الجامعه واندين تنه واجي هناكي ادارات که به گرم یعنی روش آبوری لروجاوا پر باش نبجی ج پارچین سوریه daha baştır. دهقات باشتره یعنی ج حلب ج حلب شامه و دست هانه بن و جی هانه بن دست اردوغان ده پکی او یعنی روشا لروجاوا یا آبوری چه استفاده دیگه یعنی چه دریتی چه آلیکاری ده پتروله yani petrola kunhal Rojava derdi ki ve ev hamuj aliye Kurdan va tefrotun. Rejali Kurdan da tefrotun da ben baski Amerikana'da tef hükümeti de froş hükümeti Suriye. Ha, Rojava petrol de froşun hükümeti Suriye. Lor tefrotun o qapi hani mabine Samarkand mabine Başuru Rojava. Haneki jurji وداری تجارت پترول وداری فروش آره پترول بک از او دور وقت جامن انزان منادی یعنی بس دو قاپیا را بیتری تشتکی دارته یعنی او جهانی نفس جاجانات تی گوتن دری سیمالکا تی گرتن ودبه او پرسگری که تکنیکی نه هناك پرسگری که سیاسی نه یا قدپ بزانستی نابر رجارنا و ری ناگیره بله بخواه قاپیا که نان ناف دولتیه بخواه قاپیا که قاچاقه بخواه نه قاپیا که ناف دولتی تو داری دریه که رسمی نینه رسمی نه تو نداری اشتره و
مورا خالخ دری رسمی دی نوبر روجاوا و باشور کی جانه جوی بیتر داد لما تنه و رسمیه او جی نه رسمی عبر الهاب العراقي هابو ديالي دير شد قلت تنف ما تنف او جيا كيدين بو هوا بشت شهر تشيبو او دريا وابو تاني دريا سيمال قهي او جي نفهم اف دريا وقت الوابيه جبو نخاشا وابيه جبو تشتي لشگري وابيه جبو مساعدات وابيه لدولت سرچاو خدانه هفده ملت دارت او تجارتي خاجيرات که بخونه درک رسمیه جبروی کی یعنی جارنات تیگرتن جارن تیگرتن جارن آفراد به جارن باران دباره جارن سیانت جیرا چکرن تسلیحات جیرا داری سر آوا دیجلر داره یعنی نبیتری او جانجی مسئله پولیتیک و سیاست و نلحف کرنه که خطر زمانی مزیده نما چند گوتنا جی اند دربار روشا کردین روژاوا لآوروپا با تو بخواهی با نزدیک 10 سال زیاده تر لآوروپایی روشا کردی می یه روژاوا کردین روژاوا کل آوروپا جیان دکن چوایه یعنی قاسی از دبینم کردی می هر کدی چل آوروپا زیاده دبن کردین روژاوا از دبیم گلک کردی می روژاوا هنم بس بیتری پنابر الوداره هنم اوکرانی هنم بله اوکراینیا 2 ساله عرب هنم تینه ترک هنم بله از هیوین مزن دوان دا دیبنم و از تشنهانه دخونی جوان دا دیبنم مثلا از دیبنم پر خوازار خوادشانون خواندنه پر وانا نال هیویا سوسیالن خواهدی که دخبت کار دکن مثلا از بره هانه یعنی تو بحث وان پنابری دیدی که نه بحث اوکراینیا دیدی اره از وان به هفته را محاسبت اره محاسبت کن از دنهرم مثلا از دیبنم عربا شکل خواهیرینه لبا لجیترین سکینه و سازان و دنگ بلند من کرد ورگا پر ندینه کرد از عربا پر هاتنه و درگشتنه ور و جنو زاره و دش حف کرنه من ای کردا صدی 5 هنه لجغین جمع صدی 5 هیه خواهنده کرنه اروپا جیانک جیه و مرنک راحت جیه از دیبنم کرده ما اروپا جیان دکنه و دیجت زاری واندا گلک مزه زارو جبروی کیجی تگود یعنی امودام هی کو او جوانین کردان دمی پیشتا یکی تیه چی بکن اره جبر از نام از بیتری ندور از هریمانه که از لی پنابر پرندک از نو آلمانی را کار دکم لیل حوال مثلا تو آلمانیا دمینی کرده می روژاوا کووا 10-12 سال تین اروپا پریخواه را ده هاتن آلمانیا پریخواه هاتن آلمانیا جبر جکاون دا جمعه دگو عرقی ما و آلمانی عرقی ناریه جبر بیه از نزانم او حس کرنا ده خیال ما دا چانده بون از دویم بلکی جبرویه یان لآلمانیا زیده کار هیه از دویم ادیم تجیر 3 سالانه ادیم تجیر 3 سالانه سیستم اوروپیان وقت سیستم جبر سر هفته امضا کرنه وقت سیستم وقت تشتی خوگی هکن لی از دویجم کرده دگوی خدا بیسته بو حتی کر دورغی نزانم یعنی پشتی آلمانیا کرده می روژاوا از باورد که هاتنه فرانسه نه؟ هاتن فرانسه هولندا جهنه، بلژیکا جهنه و دچن انگلترش. داره انگلتره بس پرانی خال آلمانیون. حتی مثلا پرانا ناس دکم لفرانسا جیان کنه زار خامزین بونه هاتن آلمان جیان دکن. این بخوا فرانسینه، کرد فرانسینه، ناسنامه فرانسیه، جنسی برنه، ناسنامه گرتنه. یعنی بونه وطنداش فرانسا و هاتن آلمانی. هاتن آلمان جیان دکن. اجوان پرز دکم ده چرا؟ دبی هم لور راحتی خودی بنن. بلکی. دبی هم لور راحتی خودی بنن. جبر آلمانیان باجاره که شخابات هست کی. شغل کار دکی. مثلا الودر فرانسا دیبینم عرب جزایر و مغرب هنه کارا نکن. بله یعنی لأوروپا یکو ان گیم هم بیشین کار دکن عرب مخابن. از بر ورگا یعنی کردی روژاوا قاسی اجد بینم لأوروپا کار کرد. کار کرد نجد. و 4-5 ساله لهریمی که از لیجیان دکم دیگرم لفرانسا لآلمانیا از دبینم زیادتر کردی می روژاوا
cihên kar vedikin, dibin karmend. Restoran vedikin, kafe vedikin, salon fxizo vedikin, kuaför salon. Yani deri wilo ez dibinim ku Kurdê me Rojava kar dikin. توا تشتی تاون زمان گیش که هون بخوا کمالا ما یکتی دموکرات کرد سوری لزار بروگن هی هر ساله دمای 18 حتی مای نهادا ام لنیف کردی من روجاوات گرن کسی پونتی بلند خواندن دا بری ام جوار وک حفله که چه دکن امان عزم دکن مثلا سال چوری بلکه دور 10-15 کچک خورده ما تختوریت خواندن اندازاری خواندن در من فروش سیدلانی خواندن ما اون هم سال جاره که اون دعزمینن حفله چه هم حفله چید کن هم حکی آلک کردستان دادن و آنا هم خوار نکه خواندی تاریخ خواد دادن و آنا لسابرو کن لآلمانیا کوملا وطنی لسابرو کن نه کومله مال اروپا گی داره هنه و لآلمانیا از نزا بلکی بیتری 10-11 کومله محبت لی ای هون از لی کار دکم لزاربرو سابرو کن نیزی که بید از بیوی محیساب تا نیوان بی لوه داره سر چابا کنگی چید به؟ از خبره بدم tamam. Bu keki Xıdır em gihiştin dawiya dema xwe tiştekî tu bixwazî lê zêde bikî heye mesajekî bidî gotinekî bêjî دەستپێکە بەرنەمەوە تەدا تەگوتی یەکهەتیە Kurda کوردە ئەس بهیوی مەرجڤە جوان و خۆر تێمەرە بێ شۆرێ باو و کارێ خوا و سکرتێرێ پارتیا نابیسن یەکهەتی خواشە سەر یەکهەتی ژیان بکرد çaba spas dikim سپاس بۆ تەرژی بژڤە بیرۆتێ خۆش بکوتە spas tevalên hêja temaşevanên hikûmet bi kekî Xıdır ra me sohbetek kir ser taybetî rewşa Kurdên Rojava rewşa Rojava Kurdên Rojava bêguman di sohbetê wilo da em ne mümkün e derbarê yekîtiya neteweyî de jî neaxivin derbarê yekîtiya netewî de jî hin gotin me kirin heya careke din bimînin xweşiyê de silav û hurmet سپاس بکوتە